Ковшом, блядь. Санек, вот это тоже сфоткай, наверное, это ковш ебучий. Да. Видишь, сука, Да. как вы Сейчас. сделали. Не, хай буде відео. Pasukan Ukraina menciduk ratusan kilogram ranjau yang diduga disimpan tentara Rusia di desa Veliki Prohodi. Rekamannya dirilis di Twitter pada Selasa 4 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia meletakkan 175 kg TNT dan 68 ranjau anti-tank di sebelah bendungan di desa Veliki Prohodi, wilayah Kharkiv. Total TNT setara atau sekitar 650 kg. Jika ledakan terjadi, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Semua desa terdekat akan kebanjiran. Ratusan ranjau itu ditanam di sekitar parit. Hal itu diklaim pasukan Ukraina. Diketahui perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Selasa 4 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung selama 223 hari. Сьогодні теж почну своє звернення з повідомлення про те, що відбулось в Туреччині. Нарешті нам вдалося організувати зустріч наших хлопців, командирів з Азовсталі України. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.